Kir, topetong, pawagbayaan. Saya nga apa? Americano, Italiano, Arabiano. Se Arabiano ba eh? Berarti mon Arabiano. Jalal Yalili. Jalal Yalili. Jalal Yalili. Jalal Alikili. Ya, Govina. Engkau abdi tak ngetalian hanan beunlal. Aba, iya mundang anak Kir. Beri coba sih dia. Kau aja ke toko ya. Bah, mak aja gak tuko. Ya aku lihat anak nih coba. Rumah ada mana minta kiriman. 5 juta aja. Uang semesteran apa jangan uang apa tak tahu kok. Kau ira aja benda nabaan. Ya, mau tak raja Kir. Cereng demi nak botak. Kapulay tang anak ning disa titiwa ko tuwaat. Banyak anak buan na tang anak disa. Oh, berarti keng canggih anak banjilal. Bah, pesen kopi nalal. Otang gelo. Cuk mun jelal. Caca ngalak selebar tabu. Menang-nang majar kuliah anak 5 juta. Pesen kopi 3.000 lah tak majar. Dah. Bener-bener apa lagi Kir? Beda. Arah apa ban labar? Tahu. Cetak yang nangkir. Nggak beri kapal lebat. Jadi nantos luar. Ki ngalakin ban kau ya. Iya lah Kir. Keren bintang sabar Kir. Karen jelal gitu. Ya, kita beli deh. Ban tahu jan. Anak jelal aku dia coba jan. Tak tahu sih kok Kir. Duh lawor. Mana caca. Majar kuliah anak 5 juta jan. Ya terus Kir. Keng pesen kopi tak majar. Iya tahu Kir. Di ini kok terus ya. Cetak wujudan kok. Iya lah war on lawan war. Aku yang labu kan sabar ban dia. Iya Kir. Datang ke memplay. Datang ngarek nong. Duh palang bencong. Oh tuh nggak benci aku lihat kian. Ini pantar ngarek. Tak mau neng tenom. Nasib kau boleh nggak nih ke depan? Ya tolos petang masa depan ya bencong. Ya tolos petang masa depan ya bencong. Ya tolos petang masa depan ya bencong. Ada apa bencong? Pun tak kenapa pak. Jadi yang habis lagi bahkan kata nggak berpikiran bencong. Tak mau neng kan pak. Kau lah gelap ni jalan datang ke sarang dong jalan. Ya tolos petang masa depan ya bencong. Brah kau di Andre Cong. Tapi setong sekeruban kekali. Dede tak kira nunggu terus. Orang nangis tak kira nangis terus. Kebalik kau di tak kira harus terus dalam keberadaan yang sehari.
Ya Allah. Terima mano. Tak gecor sekali mau nyenanya. Paging dari nyaman lah, cetak buat. Si ku tak puter alas. Wah, malah gocor mau nyenari ya, malah nyaman. Ya. Mak mau nyen hapin, nasi gacor mulin gelap. Mak kacong nelpon. Halo Pak, Ayo, kirimin BC kok mau ya? Lebih ongkosan benuang makan. oh iya tina transfer kemarin ah. Bila king semua deh bah. Malam Pak, Sabtu hari Jumatan. Iyalah. Cong, Kipli, lagi obat kok Cong. Tak boleh kurang 2. Cetak urjuran kok cong. Yang sepeda kesak ke arah mana? Mari lekas. 38 ki pak. Iya ji yang maksud engkau Cong. Kesak tulian. Kok ke arah tak keluar. Kibon. Kak Arman. Apa lek? Bani play. Keluar apa nih kak? Muntak keluar kok ngincim sepeda nih lemel sorop pak ya pak. Keluar ramari nah. Kasangku ibung kun lemel ya. Lima kontak kali kak? Kau usah kontak gila. Cukup nian pas mangkat. Lan. Enggak bener yang lok kan. Yang siapa ngolokingan. Hari mau tole marin rapak kata on peka kok. Saat apa? Iya ada nak kelu gorogoan ya. Kebetulan saat lo aja tadi rokok. Dem amaru ke furu Bang. Jadi kau di acara gimana? Ya tak tahu. Jaging di acara sempurna saat ini. Muka ton cek si ibu pun Bang. Tahu. Siapa lebar ki bro? Ating lang tabulang sekali mata to kebelato ra. Toran Kipli ruah anan anwari. Ikan soro. Yele da iya mo na kana tay pa sekolah. Kuni pangare mi pas. Allah cecak perocak. Been ria andi anak laki kia. Talibat sibuk ngatilin orang lain si coba tengka. Cuma bekal mabutaki abe dekat orang natibit. Lebih fokus membenci abe ketimbang ngatilin. Saya tak tahu apa sih seongkon kejadian. Ini pas ngereti jajan saat 1.5 lerek ondai. Di kok mulai kada ya? Anak kok udah mulai neng friend doan kok.
Macam habis coba. Kalau ada buat pakong. Mayo bahnan. Ini gila kok ki buan-buan kau reng ki puro. Ya, info login. Cari bunan reng re. Ayo tulis login Mas. Pak, minta pesen kok, minta rokok. Ya. Jangan beli rokok turno aja jauh. Malah tak lencang bulu nelong. Mayu bas login bas. Konom. Apa jauh? Rokok Surya nom. Pus. Perpu turun. Lu, para. Petidung. Oh, yo, pus terus. Oh, Cara koncong. Wah, sosokan dong. Lah, cek menanan jalan. Lah kenapa selapak ongko? Ya sosokan kare Pak Ibu. Bila ini masuk kau tangepan lo ibu ya. Hasil saya ibu. Indra. Yo belak matan kok gereng nak kenar. Cila pedeng belak kita kenal le. Boh, itu di mana? Ya teng lawannya le kerdu le. Bentar ketemu benak kan sudah vario le. Merah roi kak? Baru anak jualan lu. Saya kuliah ku baru datang. Pantesan ribet nak pus lah pus tu. Lu beli otan lu jualan lu. Men kau nanu reng brucak lu. Ini kok terus akak dah lah kau. Iya. Saat. Saat. Mau ring saat. Hoi. Ya ada nak. Boh. Dan kok berdalam roman? Kau lah gila beden nak mari ngasih sepeda. Ya kopi. Tim apa? Teng melipakan manok ya itu ko ki puro. Ike ngambo ke ko anak. Ajan kau datang di mana ba? Ontong menambu dina, beri saya kerja aja kau cek ba. Udah apa ya? Bago siya. Beri kau ketemu ben anan ben lorong. Alen pas aing tak mereka kau. Caan lah kuliah. Kenga ya. Ilmu rekit nomor 2. Nomor setong re peraturan benteng K. Tidak bangga ngaben andi anak lah kuliah, andi ilmu. Tapi muntan di aturan re pakun klero ya dan masyarakat. Tak teman ibu buruk gibanya. Mun tak tahu buruk engkau sa buruk ke. Ya nyarna leng peling nawa. Masa tanganak. Cik tanganak tak teman ngari tinggal jurak. Apa? Masa tang anak engkau beri atanya ke Arman ro anan been jaan. Saya buruk anan petepak ya. Pocur tepak gangko. Mun pas tepak gereng lain. Pangan lekip cakip nanan ban. Ya, iti nasaboran ako an. Inyaman lang na iti ni boleh na wiko. Bolan sinakana ki kening bro. Meletua siapa sih merua? Keananan weri ban tekerje pro can sarah. Saya ya benda tireng tu weri ya. Sebelum ben rian nilai anan orang, nilai anan diri gelu. Petepak. Cek kencengan aja ketingkan anan orang. Bentar saja. Bro, cak nanti anak-anak iya. Terlibat coba. Apa itu? Nincam sepeda.
Jakin lah wala. May isam. Yo. Telok. Tong dua telok. Alup. Iya. Tong dua telok. Ay, mayo ka? Tunggu anak. Ayo. Lancang video lancang. Ayo. Siap dan? Tong. Tong dua telok. Siapa lihat buat bro? Mabek lang daw sa kanila. Apa kau lah tu?